clear tu le ngai thatu te in zavain chibei ka buka chu in rinizan in khela Arsenal chuan sikhat fine Newcastle United an hne a point thum hlutak hlo chuakin title race boruak an tinung thar le hle a in khel danga Manchester City chuan FA Cup semi-final a Southampton an lo hne ve boka Pep Guardiola le anauta tan domestic treble beisei na ala nung chhun zam zel bokani tun tuma chuan khang game ni te kha kan review ange in rinizan Premier League in khela Arsenal chuan sikhat fine Emirates Stadium a Newcastle United an hne a point thum hlutak an hlo chuak ani goal thatak kan hmu a set piece atanga lut ani a set piece a Arsenal lom zia kan hria a mitam tak phei chuan set piece FC an ti hial kha an ni a chutiang khop chuan Arsenal hi set piece a an dena an hlo oma set piece an hmang tangkai maya an chakna hnar poimo tak pone tun season league a Arsenal hian set piece atangin goal som pasari loi an khung to a season khat chunga set piece atanga league goal khung tamber team nin hei hi record thar ani nge bokani gunner set piece coach Nicolas Joverle atho puite an fak om khop maya set piece tactic chi rang manga goal an khung tam to ziate set piece an man tangkai ziate teamina an hlok pui zia an that pui zia te han mu hian han thria thian an set piece coach an lubur Nicolas Jover hi abik takin a fak om thlot ani tichuan goal khat ba khi hemet sa kan mulova Arsenal lamtan goal du thona na vio ma se antum le beisei ang diakin thil a thleng thei bik lova tuntum City ne nan title race a hian nena chanchau atok don lo ni te poina langa goal khungtam goal difference nei that kha apoi mo tel don ani no moi choile choilo hril tu ani thei tlat mai ne goal difference nei that le that lo kha entirnan Arsenal hian league game li khel an lama baka lo chak vekta se point somriat panga an hlo chuak don ti na ni a chutiang thoin City lam point an mabak league game nga ate nena lo chang vekta se point somriat panga tho an hlo chuak ve don ti na ni a chuta tak chuan enge an endon an point muzat ain anawangin Premier League tiebreaking rules kan en ani chuan team pahni te na an point muzat ain angani chuan goal difference nei thazok zok kha champion puan ani don ani gunner si tun din muna City aya game khara khel tam zok ani a goal difference plus 38 nei lai me kan ni City lam ve thung hian goal difference plus 37 an nei me ka chu tiang ani chuan a lobera City hian an game le a nena lo changta se one goal difference kha ani ngai dona 1-0 emo alobera 1-0 emo 2-1 emo khatiang kha ni ngai dona chu tiang ani chon Arsenal nena an goal difference nei zat kha ain angle chia don ti na ni chu wangin Arsenal din mun hi a him tok lova chak mai pialama goal khung tam an mamo ani goal difference nei that lo hi Arsenal tan chuan van duaina top thlen tu ani thei tlat mai ni Premier League tiebreaking rules a chuan an point muzat an en masabera chumin huwa goal difference chumin huwa goal khung tam lamani tundin huna Arsenal hian league goal somruk pali an khung to a an aya game khata khel kem zok Manchester City lam hian league goal somruk par an khung to thoni chuwang Arsenal le Manchester City te hi an point muzat baka an goal difference nei zat loin angta se goal khung tam lama tanga champion tur hi decide ani dona chuta chuan Arsenal ain Manchester City din mun athazoka Manchester City hi champion puan ani don chuwang he Arsenal team hian an mabak game ate goal khung tam an mamo hle ni tichuan Arsenal le Manchester City te hi an point muzat goal difference le goal khung zat thlengin loin ang ta vekta se enge an en le don kan ti chuan head to head ane chumi omzia chu tun season a team pahni te anin machon tuma an result kha en ani don tichuan an head to head chulo en taila Etihad Stadium a Manchester City in 2-1 in nena an changa Emirates Stadium a team pahni te 1-1 in anin hne tok bokani chumi omzia chu an head to head kan en don ani kan en ani chuan
City lam tho hi champion puan an ni don ani chu wangin head to head le gol khung tam lama City din hun adum zoka an point muzat aloin angle zelani phei chuan goal difference kha champion tour decide na ani dona chu wang he Arsenal team hian champion an du tak zet ani chuan chak pialama gol khung tam an mamo tak zet ani ni zan lama Arsenal in sikhat fai Newcastle United an hea point thum lutak an lo chuak ani amaro chuan hna chandana Arsenal fans te lung a thuzan lova enge chan kan ti chuan gol khat chaw an khung wang ani fans te kan goal ni emo thum emo tal an beisei ka ringa amaro chu an beisei angin player ten goal tam an khung theilova poi pokati puya chuti rual chuan an machon Newcastle United hi kan thria a team thapa ngai tak an ni a sum an nga a player te pon nei tha ni an nei hrol ani chu team laka goal thum goal li lo han khung khathil ol sam ani lo ani chuti rual chuan lelam atanga kan thlir ve thung ani ero chuan Arsenal player te khan in enfian lai in enfian tur lai tam tak an nei ka hria a chan chu title race game poi mo lutuk ani a an mani khel mual Emirates Stadium khel ani bok nen kha aya game fight do tur kha aya goal khung cha ka tui hal do tur chon nem o ti chu ril ruwa alo langa chuti ro chon thilkal to ani a Arsenal in hena an changa tun din hmuna chuan Manchester City ain an din hmuni a thazok phot ani Manchester City hian an game le Everton anan lu khung don ani a Manchester City hi team thazok chu an ni na meu mai amaro chu game ani a soilok mut theikha ani big lo ani awaya le ngal Manchester City hi che sual ve khut thei tho an ni a chu wangin Newcastle United laka Arsenal in gol khung tam lo ma se point thum nena an changa point thum an hlo chu miaw wangin tun din mun kan en ani chuan Arsenal hi Manchester City aya din mun thazok ading anni achana nge kan ti chuan Manchester City ain point thumin an sang zoka goal difference po an nei thazok bokani le ti hian Gunners chuan league game som thum pali atangin point som sari pathum an hlo chuak to a table lêrah ran chole ta a an hnuai chia Manchester City league game som thum pathum atangin point som sari an hlo chuak ve to thunga ti hian Gunners chuan game thum chung chakni hmel an hmulo hnuin hena an chang le ta ani a an lompui om khop maya hei hian player le fans te phurna nasazok apengei poina rin oma title race bo ruak po ama zong ain apui le zual so don ani tun nai choju Gunners hian che thalo khop maya hei hian player le fans teril ru po ati hniam roi ti hei rual ani lo ani in elna shranga an game nung pasari kha lo en let tawla EFL Carabao Cup final Manchester City an hnelo tang khan ani berchu in elna shranga an game nung pasari atangin voili ngot mai an tloma game sari atanga voili an tlom mai chu club te tan po result du omlo ani a club lian champion nomawi beisei tan ngat phei chuan ti chi hi ani lo reng ani season rei tial Arsenal hi makkati tel thin ani tun season a bul an ron tan tha ma an ron consistent chho ma season tan tir phatata champion tura karin berden ni achane nge kan ti chuan an consistent ma anel pui Manchester City ni se an tol thungun ma an che sual ngun ma champion lai Liverpool ni se beisei an phak hlolova club lian nang Manchester United Chelsea Tottenham ti vel ni se champion tura rinchi an ni lo shimani chutiang ani wangchon kumin chu Arsenal tan kum that kum champion kum ani done tin rilru pok an siam fel manani amaro chu season top lam season chonu lam ani arei tiala Arsenal in an zengai tho an chuale an tol thule pheu tun din mun an laka kan beisei san te reng nen tun din mun kan en ani chuan Arsenal champion le champion lo na chan si 50-50 ve
ani tlak to mai ni thamasa mars chama vel thleng kha chu Arsenal hi quadruple season khata no moi pali beisei kha anni a amaro chu soitong khan tun nai game sari chunga anche chiat luat an tuara quadruple beisei thin kha double anan thlata a chu double po chu Premier League le Champions League te hi ani a har sa chodon khop maya a khir don ani Premier League choi har sat zia kan thia a Champions League po chu tiang tho chu ni Pep Guardiola khana soya Champions League hi chu coin flip ang do hi ni ti van nei le van doin karin thil thui taka hrila chu wang chuanin game ni khat lek che sual kha apoi thui don ni Arsenal tan tun din huna double lo chu hi thil thei lo ni lo ma se thil harsal tuktur ani don chu wangin Arsenal hian no moi choi lo tok vel hian tham ral le mayang ti hi lo ve do ni engpo ni se Arsenal no moi choi lo tur chu hunin hril ro se Mikel Arteta le anaute hian an mabak league game lia te Fulham home West Ham away Burnley home le anunung bera Crystal Palace away te an ma chandona an mabak fixtures in Arsenal tan team hupur takti soitur kha ma chantur an omlova chu Van Gunners tan hian league title hi la beisei thei ani a Huaisen taka malam anpan angai ka ria a chuti rual chuan champion duna tak ril rupua game and fight angai to dona nena chanba ka thilpoi mo tak pakhat chu gol khung tamani chu he Arsenal team hian an hriat tlat apoi mo ani le in kheldanga Manchester City in FA Cup semi-final a Southampton Sydney sikhatin an ne a FA Cup final anin hlang kai ani a Pep Guardiola hovin Manchester City hi tun nai season li chungin FA Cup final an lut maya hetiang hi English footballer a thlen tum khatna ani nge a record thar ani ti na ni chu Manchester City tan domestic treble beisei na alanunga season an mang thatok lo kan ti tum point no moi pathum an la beisei thei chu ni a pui takani pui tak Pep Guardiola lo that zia hepa lo bon zia a special zia a level san zia pho chuak tu aning ka ria a chu wang Spanish coach hi mi ten eng tiang point sel thin ma se eng tiang point da hniam tum thin ma se da hniam ngot thei ani lova a team en kol dan te a kheltir dan le ano moi choi to zong te hian a ro pui zia an thil chuak ani ni zan Southampton laga Manchester City starting 11 kha kan lo en ani chuan Ryan Cherky do chukha regular starter ani a chu tiang ani wangchon scan team ti thei tur khan ni a scan team ti thei tur an ni a an game point beisei a phak lo hle a thil thlen dan a fu tok lo ni a hriat wangin Pep Guardiola scan half lama a player thate a da lut a ti chuan an duang takin hnena po an changta ani kha he game a hian Southampton lamin goal an khung masang nge a minute somsari pakwana a fin azas khung ani a Irish forward hian penalty box pona a ball don moi zeta ain her pui nuwa goal ding lam kila a pet luta moi takani moi tak amaro chu City lam an nufual rei lova an king pui lam atang goal a lu nu minutes thumna vel leka Jeremy Doku atangin goal kan mu a penalty box pon atanga a shot tlema a deflect nuwa goal ding lam kila a lut a goal thatak tia soitur ani lem lova amaro chu goal poi mo tak ani thungani tichuan Jeremy Doku goal lu atanga minute nga vel or aralang tin City lam atangin goal ni na kan mu chun zom le nga la penalty box pon atanga Nico Gonzalez long shot thazet mai shot marzet mai goal achanga City chakna goal ani zuini soitong khan Manchester City hian no moi pathum an beisei meka EFL Carabao Cup an choi to a FA Cup final an lut to bokani FA Cup final a hian Chelsea le Leeds United a chakzok an ma chandon ani tichuan Premier League la mani se Arsenal nen no moi choi ngei tumin anin tan siak mek ani a boruak po apui chho khop mai tichuan City hian an league game ma bak panga ate Everton away Brentford home Bournemouth away Chelsea home le Aston Villa home te an ma chandon ani a
Arsenal lang thovin an mabak fixtures te a hau tak hran lova chu wangin City tan po nena chan pialama gol khung tam apoi mo don ani le tikhan tun tumatan chon kan du tok le phot mai nga kan video te tha intia beng war thak intia ni chon lo like kula kan channel hi lo subscribe bok don nia clear tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekole